See, I'm already taken. She's taken, we ain't gonna. Welcome back to Venda Music and Entertainment. This is the podcast with Nema Liduka and Suhana Niwana Dwa Mahunguni. Yo, badi warende me. Watu banga diambas ni banga wakwamba zonu riya barukana baya ne bakushuma magomba kombaya na kushuma. Odo bakuzango there's a brand new music video nga homswana wenu mbizo Chris Bang. Crazy. It's one hell of a dope music video. Trakendo di don't know the venda ipfa banela zori mutoko pfa limbo nelu pfa limbo mara gore nika zwandu boy usatoni jena bonga manda fezi ndori ndichitangana nga he video ndo amba ngothi lezo zinona mba pfa limbo lukwamba zori lechiri ni yampengisa cho derari lezo pfimba khomba ito chamima nga limbo ndilo no this song it's out of this world, you know. Hapa betu osumbedza talent vukoni na chipinga chovekanywa chazudzanyiwa uchiko recordiwa ndikwamba na beatmaker ene mune Adred beats hango sokotopfindo ita beat ngori ndi beat yopela kaimbwa nthayo. This is a well crafted song. Turi don't chimbidza na mara kwato rupfamuso ruchiko urwa man pakurubona musi pakubona video yo so zino ngata zone mbone ndoto yabona this video no crazy nga Chris Bang ba subscribe na ka channel yawe uri bakona mutaberera musachikunda zimwe video anefa zichibva ara ndifuna ini there's no one niyampengisa vadiva mara uchifero funoro ya dipa ndizino limbura kamba zone so aranda mtu wanu na khomba yanu na thase yanu the best thing to do ndi techa solimo ni mutambererone ndi anivuzora azunga city ya singwangwere ne liduka ndisuhana ndi mwana mango ndi don't forget to subscribe on this channel ndi subscribe ani doni click na hell button ya jungayo kuduro goko noni uri ngona zi notification which upload the video latest ndi Chris Bang abavona music video wawo msuwana hoyu link ya hone ione ku description hanepo pas kazo chitangani dosio dozere na hone bayakona babona ho music video ngori uhone ninge aunona zwimwe ne amara here Chris Bang Donkey Boy. This episode was brought to you by Madulu Chere Abura Babarasi Yabanga Chivana.